Mensang mau main ko kap nga kot mensang kaporan wat membilan kicap lewan so mau tota belusa lata tamak tail kas school ki tami say rer ka tailan Idawehn Ngehn sarawi Idawehn Ngehn sarawi aliman pagita ibang kapakap. Hallelujah. Chalo ba na choka bakap luke yang komui luke yang korusia makin gota yang rong. Praise the Lord. Bai kamelele me yeu subject kayu ka sombal magtaila nane insonogi na nagtail mamor especially makomu sa ulang man te makomu aramasaman me pilata ka ni Idawehn Christ ana natamaurin sa ulong ta nakasampal tailan mamor ki nganan kot o wait ki nganan kot kapayata tama nganan kot kang yakin komu yongay o ikameleleme asansalme tay sutukak papa kot akot sa tokating kainang iyang kitailan kotore. Amen. Narimi batuan ka masapta kwa tutang kasombal. Ang solang man bagtailan kakaan ki maurin paweti rahan koros. Praise the Lord. Amen. Ibeluki yang komi kasomoy komi mga potabil tota. Amen. Glory to God. Ikamelelema. Imi batuan ero. Sabta katutan kasambal pai mapuksaraw kang ngekang kacay kay ibat patrawan ayo kacay koskosaya kay nan Rom walu isak payo Israel kan makinitawin lang ngayon sarawi Israel mawiyasa ko laman ko nalukayang wayo. It says those who are led by the Holy Spirit, they are the sons or daughters of God. Amen. Okay, batuan tay der may tong. Okay, mata-mataw me kacay la soyer, kacay kakulatier scripture ibanda yung don't kater may tong mata-mataw ni Charki, mata-mataw makasayer. Bweki secret niyan somi watwatak masanan koste the more magchalkin watawatak masanan kot the rong asang kauno ibil wan loud ena chalkin tiara tama utang chailanane. Amen. Praise the Lord. O knowledge yeu area na natain mamor pon sampa sota itin knowledge te kila the marine kila. Amen. Oh, we need to be humble before the Lord. Kay bonan eu rair mebitata achail marine kila ta osola songkan pon sambawat, there is no limit. Sota irapa. Amen. Utan ran kors kacalban titiarata. The song toto kay kacalkan asya sala. Hallelujah. Met kay tenta ongata physically. But can you imagine spiritually? Okay, ni palingen buksaraw ta belkatete yang kecil me kecil asa ekis me kecil asa actually Paul ko sa na Rome ang kayong kurente saksilu kay gawang watak buksaraw masaniw Paul ping ko sa na kecil asa ekisi. Why? Because keceban anana tamataman kay makachakabagubagita in the image and the likeness of God. Kikita uyata aramas
Tal wiyata ramas rasong kachail. Sa salang kachailan Genesis riya sa kwano. Riya sa kisu. Akachun wiyata ramas rasong ni. Nungumani. Amen. So, let me remind you, hallelujah, that we are a spirit living in this body. And we have a soul. Hallelujah. Atal matamataw kokon pilipil. Praise the Lord. Amen. So in your spirit, hallelujah, we are more than a child. Oh, praise God. Okay, kita yang kaskasik. Oh, kitan pito isang nan mamori na ramas. Ima ko chutang ko porki kitailan mamor king Ngehn. Ubil buksaro ka tete yang kitail ma. Kitailan king kautang king Ngehn. Kitailan kautang king Melel. Hallelujah, kitailan king Idawehn Ngehn sarawi. Amen. Po ima masaniki. Makoros me Idawehn ni. Israel mawia sa ulma. Idawehn Ngehn kot. So chariya pa ni Israel kan. Kay makin nanrat kitikewo. So chariya pa ni Israel kan. Memi meren Christ. The masalar Christ. Kaya po sutran tacha masala. Glory to Jesus. Israel kan makin kapayata anapan Ngehn sarawi. Kay tenanapan utuk. Hallelujah. Israel kan makin kapayata anapan Ngehn. Hallelujah. So, kita sotrana ne charkila, kita sotrana ne, okay, euran, oh hallelujah, euran karan ni, anso karan kita bam toisang, nan palwar wat me limited, okay, me itait, hallelujah, pon sambawat, okay, ap kita ban, pitoy, okay, ni utan kita, hallelujah, katerpin maitong, praise the Lord. Acha matamataw. Acha brain. Okay, you're not your brain. Hallelujah. You are a spirit. Go Ngehn ew. An kimen pilipil. Miya men pilipil tu echa quote. Kapag ugitan mo mang quote. Amen. Chayla na sa plata. Asa tama mau, tama sweat. Kaya chayla na sa discern. Especially, makamuitong Christ na namor. Amen. When you receive Christ in your heart, accept Jesus as Lord and Savior of our life. Amen. Praise God. Hallelujah. So I pray we don't limit ourselves. Okay, nan irair mepitata. Okay, o wait ki Ngehn sarawi. Okay, nan Proverbs 3:5-6 wasawi kaskasiyata nagtailan likikot. Amen. Likikot yawasa. Nanatayl matamataw. So, nanatayl mongyong. Oh, Jesus. Hallelujah. Likikot nanatayl mongyong. Ikchayl ter ko poropor kisong kan magtayl. Lama-lama magtayl lasa. Hallelujah. Okay, kasampal kitay na nasa irairwo. Okay, likikot nanatayl mongyong. Apter kaporopor kita magtayl kan matamatawa. Praise the Lord. Song riyawat takasa o nganan kot nagchailan ka ni Idawehn. So, kasampal pwede kaiten katan sota tatong kitaktasa. Kot kupurki katan kan matamatawa. Kot kupurki. Amen katan tatong kiyata malyal menta understanding. Kot sa kapikata mal. Quote kapagatak chanda tongi. Yet, when come to the Lord, Kenyan so mekta, kotoren quote, utan ka sampal, kachailan plata wo wait king and quote, instead of tak chawi matamatawa. Amen? Diki quote sang nanamong yung unsak, der ko propor kisong kan magalaman ng gasa. Nan song chorus, okay, kachan, acknowledge, kauno ampan direct kita na ampan kasaliang kita alma pung ni megros kita can acknowledge our word meant acknowledge wewe kita asa meka chin kat mo. He's present. He's here with you and me.
Amen. Hallelujah. We acknowledge Him. Hallelujah. So praise the Lord. Tasutupan may tong. Okay, matamatawan magtasayar. Kachakakasasang met. Okay, kachakak pilpaik sang met. Hallelujah. Glory to God. You know, sabta kawan kasampan. But either kawiyawawait ki Ngehn sarawi, te kawiyawawait ki songan Ngehn totomia. Ngayon south bilmia. Okay? Arpain ko ngay kakelang na natamamaw. Song tamagawiya Idawehn. Amen. Melitong na namaw takawiya Idawehn. Makawkawituk. Hallelujah. Okay? The good news is, ngayon sarawi katsang renkot, ngayon sarawi yaksakisin kot, ngayon sarawi naupamia, nan may magtail mi milale, pagtailan Idawehn. Amen. O ngayon sarawi sa tapan litongok, wasa makupuran kot sa ragat katiya. Ngayon sarawi, palitong magtapan paikyang nganan kot, okay, abalitong kita, okay, puwita, okay, maula, salatakla, asata kupuran kot, nano siya bayo wano buksa romasa niyang kitay na yaramasakan, ola, okay, tesalongala, puwegi yarail sota teteki, okay, ay masan, ay tenjapil sota teteki, buksa robil masa ni wasauta na puwegi, amay soykala, ay masan kan. Praise the Lord. Hallelujah. Okay? So, kasampalang katail, imi batuan, soon and very soon, katail pan, salatak sang tapati isang, okay? Nan palwarwat. Oh, hallelujah. Isa sa, nganan quote, pramtiki na naimong yung nga. Okay? Kasota lost aramas. Kasyo lost ang babatanon. Kasyo lost riyam. Kay terre salongala terre pansola mia. Ibanda yang utan kecil korospan masalsang nan palwarwat. Okay, teni kowe. Okay? Hallelujah. Let me correct it. Ngehn tenganaman kat lalaman. Amen. Praise the Lord. Ngani child ka kay mimi kay lala child ka. Praise the Lord. Hallelujah. Palwar yomet, tenimu yomet. Okay? Magchild, klikilang yisang lale, nan window riyawan. Praise the Lord. Hallelujah. So, ngenew, tako ngenew, makokosan na niman, the temple, amen, o ngenen court, makatkat rem, hallelujah, niyan so makamuitong Christ na namaw. Hallelujah, ikaw sa iyayar ni Chapin, ang so may isag mo itong Christ na namaw, court, nganang court kat seli. Hallelujah. Puksaro ka titi yung child, mag-Christ kan wiyala chilat ni maw yung, wag chilan mo itong na child maw. Hallelujah. Praise the Lord. So, kasampalong ka-child tama court mama sa ni, ka-child na no, wait ki Ngehn, especially the Ngehn, especially nanay sopukat. Pagkan kakekelail, wayan kakekelail, kay pagchan kakter, loti yang ban, ana panaramaste, inseneikan, utukeikan, ainangkan, songkan, pilpatrang, damet chapel, kin songsongan, kay kasong-songi kin ka-child ran course. Kay may pitata lust of the flesh, lust of the eye, pride of life, songkan course, utan ka sompal yan, rong-rong ngayon sarawi, o Idawehn ngayon sarawi. Praise the Lord. Kaya ritami, sayr kumapitata, ikaw sa iya kamayanganan ko tinta, sayr kanya yan ko sa iya, makasuta lost ang loved ones. They didn't lost. You didn't lost them. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. Okay, romasal sang sambawat. Hallelujah. Kola. Okay, nalang. A real place
makot kachin ko no bata ong Israel kan maposon lai. Amen. Ime ko sompalgi. Chay soto pan utisang wait king anen kot. Okay, uya patapatang kita me melel yay masan kot po maka soto mo itong Christ na namaw. Hallelujah. Ay mapuksaro masan niyang chay magchay soto pa sosoki wen kot. Magchay soto pa nip sabal kaluki lat patayil kan supay yang Christ. Poson la Christ. Chay soto pa naan kimaur sotak. Amen. Hallelujah. So subject kasampal ong komuyo ngay kachan iti Idawehn Ngehn sarawi ran koros kaiten ain so makakapakapata kaiten ain so makauya watawatcha kaiten ain so maka Bible study ran koros kachayla nane iti Idawehn Ngehn sarawi ime buksaro masanigi ni song koros makchayl wiya acknowledge Holy Spirit. Hallelujah. And He will direct your path. Amen. Into the right path. Okay, mapuksaron masa niyang kachayl. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. So we ay kabakap. Glory to God. Amen. Okay. Yang yakola nan Luke. Okay. Na Luke iralaw tisak. Praise Jesus, praise Jesus. Luke iralaw tisak. Last and first irachikitik sili sa kwalu koti. Amen. Atay lesson ka. Okay, katel bangkan maitong. Okay, nganan kotan gan kawait. Okay, pwede katailan gan kak apply na ran koros. Te mata-matawa may Idawehn kot epitata song loud. Okay, Idawehn nganan kot epitata ni song koros makawiwiya song tik song loud. Okay, kachan kayane king kacha. Ime ko sa iya kani tapio kayo utanapan miya commitment reta. Karyaw, okay, autan pan toson tasang pon discipline. Wegi laplaut the palilaut tinata mamor ka mamor ki insenikan imamor ki tami matamatawa itikita imigin tongki kay sasama miya kot sasama miya nganan kot hallelujah child paran ki sarawi kay after isotong wait ki nganan kot. Amen. Murin at mo itong Christ na namor utana ka sompal kitan wait ki nganan kot pa ita magtaban ka paran kita kot. Hallelujah, na natakautak, tabilban, wait king ngayon sa rawi. Okay, na natakatakap, na isong kroslen, na stowa, ta nanak-knowledge ngayon sa rawi. Pone sa ki. Okay, yari, na nirang, akas kasaya, Mary Martha. Amen? Periyan yo, met. Okay, buksaro ka tete yung kachayl wasat, imawatak. Silisa kwalu, as Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him. She had a sister called Mary, who sat at the Lord's feet, listening to what he said. She came to him, what she said, but Martha was distracted by all the preparations that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Tell her to help me. Hallelujah. Well, hallelujah. Nans kameleleme. Child korosasa. Ma kabangkilang nan son isakeu. Nan John, the book of John. Chika kilang me. Ainso me Lazarus melaw. Riyarapchak melaw. Christ, puksaro masani ma Christ pakpake Martha. Jesus utan pakpake Martha. So our relationship, chayka kasama kotutan kasampal ke Martha. Amen. At pakpake kasampal gi aramas me kote
inanan te Jesus kasompalgi mauren Marta y Mary. Aray relationship Mia. Aritami ko so iya ka match pueki. Marta aramasme te liyaman makotinanan pokong. Kay suota mekot masakanakan ren Marta. Pueki song ka tay kakilang me Marta porsak Marta insono kay Marta kingongki lalopot kay lailin totok. Hallelujah, nanarail ministry. Kay nansong nanso me Jesus, tama-tama nanso what Jesus say kinto pola. Kay niya rail yang Jesus. Mendas kasayapan me ima kamaurpan ima masayaw. Say kutan lal rail. Puya still yang rail ta. Kay patapatakong rail, kaskuli rail, kolkolok rail, Idawehn. Kay rawiya rongorong gilikilang. Kaskasik masayaw mapangkat to. Kay puen kaung. Uyala kaunin men Israel. Nanmarkian men Israel. Kay ari, chay kakasama na rail kay yang Jesus. Jesus to wait a prophet rail. Ap nan iraira kasaleta. Mekot Marta kasompalki. Ngongki. Hallelujah. Praise the Lord. Ayon sa Christ kachlong na nimo. Marta kasomo. Ap suddenly chay kaklang. Wasach me. Mary momoti wiya rong kauno. A Marta wiya katkatirop ki song trikan. Amen. Ikamelele me iyo subject magchay kan watak the story chay kan watak akin sa wasay kachay prom redirect. Kopre yang kacaman kan kachay tama ko sompal ren kauno. Amen. Of chakak school sang chakak lang maurun Mary. You know, chakak kilang me Mary ko sompal ki tama pan buyawi. Eu pana nanimo. Kay kasompal ki song kananane en Mia wen kakamangay Israel. Kay isutukos ko siya me sa kanakan. Mary, she was busy doing the service for the Lord, for the ministry, for the people. Kay he wants to help. Hallelujah. Pwegi. It is obvious. Amen. Obvious mekot makasayir manane en wiyawi. Kay pwegi. Upa tes. Papa mechikan. Hallelujah. Ab yet chekak lang wasach. Me. Can you imagine? Jesus wiya muat patak. Okay? Chama-chaman me esno tuwecha na tail. Maya. Na tail maya. Kakakuya rong patak chanan life. Okay? Ko sa sound stop. Kaprati kis chik kapratak loud. Singkan mi chaman. Kakakaale chakapen kapawi chapamon katiyang lale. Okay? So pa ito takiyang nan ampato. Song korusian. Convenient. Imagine na nanso nan maya. Okay? Pil mimiliki. Hallelujah. Siniyay mimiliki. Hallelujah. Ta kapananana pitoy, kapananana pitalong, kapananana kola. Okay? Watomet, koyila proto wadari. Nanamor nanawi service the melan wiye baba te kono patasongkan. Puksaro masan, she was busy preparing. Hallelujah. For the food. Hallelujah. Imakareta. Lale. Amen. Toto kila. So, the point, kay magtayakak lang, tayakak learn. What is tama utan lead Marta? Tama kawkawit Marta. Kay isang Ngehn tame uyay Idawehn. Okay? So Idawehn song kan me kilikalang me asayer. Mana na kukwiyawi. Ana na nganggabuan kamanga. Okay?
Wege Christ melan wiya sapul ma ministry. Hallelujah. Imi kasayaki. Isn't it obvious? Makanano ko no patakanano kukiyata. Yes. Child chorus asa. Af child sotra nano wo wait ki. Tak child asayar. You know, so lang totran so bukat wiya wait ki tak child kilkilang. Child wiya wait ki. Okay, tama aramas koskosoya. Instead of tama Jesus masaniyang kita nan wo wait ki nganan kot. Hallelujah. Irajig kay isak lemaw nan Rome walu isak lemaw. Buksaro masani tanam nganan kot ken kateteyang nan ngane child kan. Hallelujah. Mag-child wiya sarian kot. I can bear witness in your spirit. Where? In your spirit. Hallelujah. Hime ko sompal ki kachailang rong nganan kot. Kachailang ginewong nganan kot. Hallelujah. Pweki anso manganan kot pan kat lalam. Song koros me matamatawa. Kapan matamatawa. Isrukas kasaya me abang kisang ang pung kan matamatawa tama kaman matamatawa. Ap imikos ko siya ekak kiyang kachail weweki teteki. Amen? O buksarobel masani mga nunkot king kiyang kachail kisakisin discernment kachailan na sa tama mau tama suwa tama konong tama pung tama kupuron kot tama kaiteng kupuron kot. Well, brother, sisters, this is very, very important to your life and my life. Pwede makareta, paktotok takin, end up divided, end up, gay, lotiyang ban kanaw to kanimun jijiyo. Pwede mo man tepelak ngoto, asrok ngoto, kotsarang, asrok ngoto, wijata, gay, pwede, easy, so easy, kanaw tata, kasawiyata may makastupamwitang. But the Bible says, he is the accuser. Kay ima kan uwang, ima kan pichikichay, ima kan manipulate. Apan tatong actually pag sa romansa ni Ima kung wag itala ni ong cholangan nan marain. So the point makers kasi epang koto ni sangan momweo pagkatera sa meyi abang manipulate ya matamataw. Pagkan tatong ko benam kel, benam kosanti. Akay kichay mo wait kita makichay la sayar. Utana soto konong popuksaraw masani ngayon kot o making kautak yang iyan kautang kingyan o melek. Chailanane mamaw nan nganan ko. Chailanane makmakit ki nganan ko. Chailanane makmakit ki. Hallelujah tama ko. Nganan ko soto pang kotok pataki yung eusong toror. Ime ka sompal ki so lang man katana na uyaw taut ki kupuran kot. Mata-matawa masanan kot nipong naran. Amen. Paisang ka magchal koskosoya. Tatami koskosoya. Pwede nganan kot. Pan kalway ang gita. Tama kot katin kupur kikchan wiya. Amen? Hallelujah. So, nan story ak chay kaklang me. Kot pa kong Mary. I Marta. Especially Marta. Kot pa kong Marta. Puwasak chay kaklang me Marta porsak. Marta utan katapan ki. The dog me bitata ministry pwe. Emen apali kasampal ki kasamulong. Okay, but suddenly end up in the kitchen. Katkatirap ki the preparation for the meal. Amen. You know, presume, okay, pain matawayang the pain lamayang, may kasantian mat. Hallelujah. Instead of you make us say, in all your ways, acknowledge Him. Acknowledge the Holy Spirit. Then He will direct us in the right path. Abang kawait king kachayel, alma pung. Alma kupran kot. Hallelujah. Alma kchastupan, regret kumur. Oh, you learn. Okay, niyan so me, okay, kauno kasaleyang nanay mong yung lang, you know, serving God is important.
Depa leti sopong. Apoy manintayang magkayong kasampal kan rongasanggot. Hallelujah. Kan rongasanggot yat rongasanggot. Pagkasama, katasama palwarwat, so limited. Hallelujah. Nanatyakel. Hallelujah. Akaipak, masong laut ka kan wiya. Ta ibanta song naramas me matamato multitask. Kapatapan na song ka yan so Turkish. Well, iman sa wasay kamui. Glory to God. Tsaka wiya song toto. Apka yanger moteti. Ko Turka maur ma mia song yung maka-accomplish. Mia song yung maka-count sakala mikos ko sa iya. Kay ten chapiata te yang wiya. Kasampal pue ki kot. Sa toko purki kachan chapiata me kot. Kachapo iyak sang. Abo kupurki. Kachailan chapiata. Kana kaya lari. Kamelele. Ma sang yung makawiwiya. Ko melelong lalapotong kapang kilang wa. Kapang kilang ampan. Sang ni chapi. O ko kaun sakala. So tami kas kasi yastro ko nong chan wiwiya song dodo. Ab soto me ko tiyo. Kachaka na kaya la. Ta kaun sakala. Kaya instead of wiwiya song ew. Kachak lang mapaita. Kilang ni chapi. O bil kaun sakala. Imakot kayo kupurki. Kacha lalabot. Praise the Lord. Song ew. Ab kaun sakala. Instead of song toto, makacha wiwiya, absota, kaun sakala. Amen? Kot kupurkinan song koros style and acknowledge him. So, Marta kasomolong Jesus end up miminan kitchen. Kat-katirop tamataman ma kitchen na, kahit yung song na child kitchen ka. May song koros mi panawa sa atakis. Fricho miyer mo, aiso kaya nga waitra kiyeto mo, nga lacha iti patapilo mo, kapratisto po wasatakis. Okay, imakareta, nan mayo, Mary tawye, Marta tawye, pitoy, pitalong, rich wanim. Okay, so, buksarong masanime. Okay, tana, punot kita so pisang kila. Hallelujah. Well, let me read it. Okay, masani wasata na. She had sister called Mary, who sat at the Lord's feet listening to what he said. Okay, but Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care? Hallelujah. You know, nanain so magtaikin katiya sanger tama kupuran kot. Pakchoto complain. Utan pan parata. Wangatapan mia. Kaulimutan pan mia. Okay? You know, the enemy, the imunchichiyo itamekan uya, ang kinkiyang kita nganan par, the masapwek, the salo, okay, the matamatawa me kakalkalep, the matawa me sotomain sonoki. Kay imo mo kan ma. Utano nganan masak. Niyaralap nganan masak. Ay me. Buksaro ka tete yung child na Rome walo isa kuno makot so taki yung child nganan masak. Amen? Isak lumaw isa kuno kat katete yung child makauno so taki yung child nganan masak. Aba ki yung child kay Ngehn sarawi. Kay ta nganan adoption. Pag child ang wiyala sa pulma. Glory to Jesus. Glory to Jesus. Kareta, kasampalong kitay, kay tame, ya Marta, kay puksaro ka tete yung kitay wasat, and so, just imagine, put yourself there, and so may mimenan kitcheno, mata-matawa, song toto punat kita, tama kaway, Marta nan song nan so. Niyamelan kat katirop ki, niyamelan so pisanggi,
Opportunity in chapel and go to pity, deceive, prayer, pain kiyang matamataw. Palilaw and song to iban tayo, kahit matamataw, koros kung gusang ren ka, kahit tampil matamataw, koros gusang ren. Abu iban tayo, miya matamataw me, chapel kin pain, fitong kachail pagchailang kung question god, tagchailang kin pay kasalgi. Hallelujah. Yes. Bulan sa what kay kachail, chapel pitpiti kanuk, may you are not worthy. Kasuto warong kauno, pa maurutan, tipan, maurutan, sangkan kareta, ima kareta, nanam kakan pon, kamatamatawa makasuto ka kuoto rin ka quote. That's the lies of the enemy. Amen. Ima chapel kot kotoki, pag chailen tirkila so pisangi, achail katirop, achail perenkan, na ninsen achail kan, kay puen kin sansali kachail. And sansali kachail. Hallelujah. Kay kachail moitanger kauno isa kana chail mo, aba kay song say kincha moitang goat. Chail kang goat and step in. Why? Kay puen kin biyang nganan per, nganan sorlo, nganan masak, Bueki, dame masak kan wiyang child, akin litong child, chapel ang kaloy child ti, o kami child la. Ima ko choto ko purgigi, pe kasalan miyare, child ta masak. I parang kosong-kosongan met, yay masak. Pagka masak wiyamet, puy tentap, bilanan kapal, o ngay mela. Ibang kasi yakichan so mase mimi mawi kauno kaskasaliyang git masana no makit song toto ko tare sangon question toto yatwa masa makit yatwa masangka yatwa mama saik me ko chiu yawi ab tireki matamataw penay matamataw katirek niya po yan gunwawait ki yan platata ichami kasaya no way I'm gonna put my trust in the Lord. Amen. Ipelata may banpay kiyang gaon. Ariyat, iuya mamo, praise the Lord. Still uya patapatak, praise the Lord. Kay pueki, wrong, nganan quote. Hallelujah. Makasaya isolara na mekot? No. Still song toto sana na mepit mo ni sa bilanane. Praise God. Aviyat sana na ligigot. Putan, ngayon sa raw isotropa, litong wasa, makupuran ko sotra mimia. Amen. Go back to our story. Kasampal pueki. Nanan Marta imikas ko siya katirapki. Tama-taman. Okay? So pisang kila kareta opportunity Ngehn tama kawait. Tama sikskan. Okay? May kakaluta yung tayang Jesus. Kachuka chapan ki. Ikalep kilar tatong ka. Amerian riya yung kachukak. Kachukak mo ito to. Just imagine mo na approach Jesus. Hallelujah. Kachuka chapan ki dami mimilale. Ikalep kilar tatong ka. Itipil cook. Uyata mo puyen ka kicharong. Mary yan riya yan. Kachupil kak intayang riya yan. And go to yang yakuk. Aka will continue yavat patak. That's it. Imo man kaiten nga ng quote. Desang kan makinlitong katail. Pagchailan kachiya sang dama ko tutang ko purki. Akay katail. Wana chail koyak. Wana chail pilalakang lar. Chay suto kan lukwarigit niyan sarawi. Songkors na chail mo. Ikatan ki songko. Pride of life pangkari ang katail. At chail kachiyasang. Ton maso. Magchail matamatawa magchail kakir songkors. Pain wiyat tatonggi. Ang mahalyalan. Pweki songkors. Tamanda, ang so magasasaw, tiran paki, tiran nanane, tiran pairok tisang kaunak tigitigla. Main kot sa wasa kiniyamet, patin tay pan toke, yang manay pan kakinting yatamet, yang manay pan kakosayamet, yang manay pan wawait kakupuramoy. Kaskuliya, met, pweki atail, matamatawa maktail, asayar. Chailang gampay na assume, imikos ko sa yaki. Assume kay ten kupron kot.
Amen. Assume to it kamimima pain lamayang. Pain matamatawa maimet. Hallelujah. That's prideful. Akchik yay makchail bankin. Ask. Right then masani tell acknowledge him in all our ways. In all. Nanachail mamoran nan ran course nanachail popot nanachail totok nan kawait ni jay serikan. Okay, nanachail ministry nanachail kapakap dami pang wiya ran. Yeramen purtacho wiya mekot. But it's good to be still and know that God is faithful. Be patient. Wait upon the Lord. Konong kachailen kin malaylay. Especially kachay mimin ang zongan moime. A lot of information. It's a lot of things going on. Either makiiban wait king and quote, they should bang wait king and quote. Praise the Lord. Marta niyan so Jesus patapatak. Kosko sa iyong Mary. Baini assume nan kitchen o me kalep klar. Kareta nana mo yung echukak sandi. Pwagi song yung melan push. Siksikani. Imakarata one way chayo master. Kay kastuka chapanki. Kastuka chapanki tayo wiya. Kay kastuka kintayang Marian go to sa wasaya. Pwede kaskasay ka mekot maril. Etaw yila. Itipi. Nan kitchen. Aman cook kukong puin. Jesus. That's too much. But yet, ime ko sompal ki kachailen ititawin nganan quote. Okay, let's mokchay rong dame Jesus masa niyang Marta. Hallelujah. I mean, rajigchik pa isa ko kasi yata na. But Martha was distracted by all the preparation that had to be made. She came to him and asked, Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself? Don't you care, Jesus? That I'm alone, I'm doing all this? I need help. Hallelujah. Tell her to help me at the same time. Okay, and so maybe kasi yayang Christ tame anane, peni pilawiyer, po Jesus and katete yang ya Mary, and gona sa wasaw yawi utanet. Hallelujah. But Jesus said, Martha, Martha, the Lord answered, you are worried and upset about many things. Hallelujah. But few things are needed, or indeed only one. Few things are needed, or indeed only one. Mary has chosen what is better, and it will not be taken away from her. Amen. Amen. Only one. You are worried about too many things. Okay? Abtola masanita na, but few things are needed. Okay? Or indeed only one. Tanasang kay manan, apsong ew, magkayo kasambal. This is the point. Song ew magkayo kasambalong komuyungay. Kachan ititawin nganan kot. Hallelujah. Kachan wait ki nganan kot. Kasi yayer. Nganan kot ngenew. Nganan kot kaiten muroy. Kaiten kisiniyay. Kaiten kisiniyang. Nganan kot is a person. Ap engenew kachukak lang. Tuwetok komuyungay. Niyan so magchakabigubigitan mo mon kot. Kita nghen kay. Palwarech magchakak memor kipon sampawat. Kay tempel ko mali yalen. Imakareta kaunok suto ko burkik chailen wait kya chail mali. Suto min ka chailen suto plan. Plan. Kuburan kot ka chailen plan. Tatong kya chail understanding. Don't be led. Kater ititawen tama ka bilplane. Tama ka laman magkakasa. Apliki kot. Amen? You know, Martha kasamo Jesus.
Is it okay? So mau mabanak tik lang. Tera suma kukananan and so. Is it okay to ask Jesus, Master, is it okay for me to prepare the meal for our service? Or should I wait? You make us say, Yagi, ask is a sign of humility. Aktigla. Der pain to tong kita makabana sum makonong uyawi. Well, right there we can see Jesus pa masani. No. Martha, wait. Pong Christ, kaitan kukin paluar, kaitan kukin kabong meron kayo katapangi. Ay ko sa iyo, Mary as chose. Tama kayo kasompal. Mumot niya liluan Jesus. We are rong kapitian Jesus. O soto mekot pan. Hallelujah. Soto mekot pan kakisangi. Amen. Pain assume lama-lama. Ime ko sa yaki assume tuwata mekot makasayar kalamalamayar. May ipan mo mwen mo. Child matawayang may ipan mo mwen mo. No. On the child, we are commanded to be led by the Holy Spirit. It's so practical. Nana child more. Ni song to course. I want to encourage you. Don't be gader Idawehn ngayon quote ki pwede kita kagilkilang. Chapel pan wiyata song toto pakan katerop ki kang kilangata. Ko Idawehn. Kater makitki pwede anan. Never. Imega sa yaw. Ta instrument katerop ki song toto. Ang katiyasang dami ko puran quote. Dami ngayon saraw ko purki. Song ew. Apo na sa akin ngayon sa raw mekoros. Po song ew. Koten kasaliya mo. Okay? Asa. Ibanta. Son papa kot. Te son papa. Okay? Yasa may isuto ka kapaliya na song koros. Amen? Isuto ka kuiwiya song koros ang so turgis. Imakareta ka song palong kitail sa riyan kot. Chailanan paten kapakap. Chailanan koto awi rongasanggot. Lau amasani. Kilang. Iyaw sa magchail kinsurukak matawa. Chail matawa me. Ayaw mo na ibangkak rongatakaw no. Ipantayo mo. Nganan kot ngayon kat nan nganuman. Arimakowa me mimiray. Iba na nanalo kaya awi. Magabami mi nanay matamatawa. Tagabami mi nanay mind. Nanay soul. Amen? Kasi tiyan na nalolo kaya niya. But, songkoros may ba matawa ka ba nasa? Amen? Glory to God. Kapag kakasa, there is a light, knowing. There is a sense of knowing. Asa, lalaman, may yech, imakot mamasa nimit. Directionet. Kapanasa nan lalaman. Amen? Kot kak masa nangil. Ap manganan kot kat-katre, mapiya kot? Nganan kot kat-katre child? Of course, yes. Ngayon sa raw masa ni may pang kat-kat ng temple, mesoto yawi kita po na ramas. So you and I are the temple of the Holy Spirit. A kat-kat lalata. Hallelujah. Kinmamasan. Ang kita. Imemasan ni Idawehn niya. Pona sa kanya song taken. Song koros. Ay bangkawit kunukal mo po. Amen? Kasi yan, at ay lesson ka ba ang sutra? Okay? Ray. Apo ka sampalong kachay taylan wrong ngayon sa rawi. Wait ka ngayon sa rawi. You know, ang so magtayal pang wait ka ngayon sa rawi, chay pang katupa ka la. Inang anutuk. Kay po inang anutuk. Makin karay ang kachay la popsang. Akan way kachay sang.
Okay? Anapan ngeno. Okay, boy kubuksaro katete yang child ma anapan ngeno, anapan aramas, iras choking kaki upana. Ken conflict, upana, pepe, eri, makakan takay, kakan pulling, batar, bayna na maur, Idawehn nganan God, pag child ter kapayata, anapan aramas. Well, count Jesus, kupurki, menta makasa, menta makapilsa manilar, apakaipak, konong ronga sang God, kateraw ta chaw yuya, ta makchay lama-lama, makchay lasayar, pwede kariyang kachay frustration. Hallelujah. You know, chapel ko to pichisali, ngayon south ko to pichisali, kay sangan ngayon makawkawait Marta, kareta, emimila lewa punpunot ki, uta ni kaleb kelar, kay meri soto katapan ki yet kelang, abil Jesus wiyo momoti cha koskosay yung meri ap soto mata-mata waya. Hallelujah. You know, ima chapel kan menwiya, kalau de la song toto, feed song toto, pa maur, tay maur, kay kachan momon kat-katarop ki song toto, after ki, kay complain. Hallelujah. Kolim. Amen? Hallelujah. So yay kapakap. Katan tuwe ta Mary. Me plata. Rong-rong. Masa ng God. Nanan so. Amen? Ako nong. Capat-capat. Marta sutu sa kanakan. Marta ko tutan pakong. Hallelujah. God loves Martha. Amen? Apakong. Okay? Asota ko nong iban laskila irariyawat. Kot sota kupurki. Porsak. Kaitan ako permak. Ibang brong ko prayang. Porsak. Sota kasampalsang. Rong damangan saraw kupurki. Te Idawehn nganan God. Amen? I know you and I are so diligent nang song toto. Kaya kacay na nang ngijeje, ngongki, tatokan poita. Hallelujah! Apo soto kasampalsang. Idawehn damangan God mamasani. Amen? Kariyaw. Kaun sa kala mekoros, sota kasampalsang, iti Idawehn, Ngehn sarawi. Praise the Lord. Amen? Makchalalakong. If we are smart and wise, we're gonna do everything. Allow the Holy Spirit to speak. And then we follow. Amen? Kauno mangi wanang ngijete. Wanang lalapot, wanang ngang. Kita toang kanan poita. Which is very, very good. Okay? Kasampalya. At makayu kasampalsang. Rong dama ngayon sarawi. Mamasa niya mo. Kaya kachayal kan uya rong-rong masliki. Out of a voice. Isto ko sa yama kasto kakrongata kakakrongata. Kaya apoy bantay yung pilsongan ngil toto tir wiwiyaw seli. Okay? But trust in the Lord. He is with you. He is there in your heart. Ngayon sa raw ko sa lalaman. Kakak-asa kakakrongata tami mamasani. He is bearing witness with your spirit. Amen? Pagkan kakasa. Dama ko puran kot, ranwat. Dama kan wiya. Ime kasaya, abil bangki yung discernment. Pagkakang kakasawiya tatama ko nong, tama soto ko nong. Thank the Lord. Hallelujah. Amen?
Hallelujah. Kaun sakala. Kot kupur ke chan pil chabiya tak kaun sakala. Yes, kot kupur ki. Apna kayu ka sombal. Rong tamang sarawi. Uya mama sani yang kata. Pangabakap. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Iya takapakap iya tanan. Chan yiltong and kot. Kamelele me Martha. I Mary. Portray kasaliyang getail. Kay kasansal. Makayu ka sombal. Sa istupan men wait kita makakokon, tama kakilang, tama aramasinta, okay, puwe ki ananakan, puwe ki kateropkan memia. Don't get busy for all those things. Isotrokas kasayak chan pong sasa. Ekonong, kater purna utacha wiyamet wiyamo. Acknowledge God in all your ways. And then He will direct you in the right path. Hallelujah. Hallelujah. Okay? Unless we are born again, then we will see the kingdom of God. Unless we are born of water and spirit, okay, we cannot enter the kingdom of God. That's what the Master said. Utana ko sompal katanip sapal. Amen? Ariban kapakap. Hallelujah. Praise the Lord. Buksaro masani. Acha kamelele na chamong yung katete na kidinawata. Ma-Christ. Yay makauno kot kating kasista sang mela. Kabanan ka mo. Amen? So, hallelujah. Song toto ibanin tayang kita. Song toto. Nan win kot. Tapan soto ka kilangata. Lao kita mo itong Christ at maurunsak. Amen? Kayong kak. Amen? Karyaon kak. Ipkipilong ng sarawi. Kaya Japan, anane, kapayata, paikiyang dami ko at mamasani. Amen? Kaya Japan, ipkipil, baptize yay repentance. Hallelujah. Awiyata, kasalapan na tayo, kalula, melel. Kalula sa nga tayo, maur, kan magtayo mamorgi. Arikisaon kalula ma. Kaya testament tatong kita magtasayar. Kaya kasayayar ma. Discipline. Commitment. Utang tabanan. Commit at amaw. Magtaban. Discipline at amaw. Pagtan ititawin nga ng God. Amen. Kitaan kakasola. Wait. Nan nga ng God. Nga ng God sa tupalitang kita. Maurin. Berti. The maurin. Karya. The maurin sa pek ta katia sang dama ko puran God. Ngayon God pa litang kita. Hallelujah. Nan maurin ko puran God. Hallelujah. May katin ko pur kiktan wiya memorgi. Amen. Let's pray. Heavenly Father, thank you so much, oh God, for this wonderful day, mighty God. Pokatawong komi. Lord God, kaping kimele sa pulmumamasa nong gitranwat. Senasa, wawait ki. Ngayon sarawi. Asa, rongasang, ngayon sarawi. Asa, ititawin, ngayon sarawi. Kalanganin ko ngayon sarawi. Puwek yam gat-gat-ret. Puwek yam gatin kaw-kawikit. So, poson sa kamelele. Hallelujah. May iku promise yan ititawin ko mo. Ngayon saraw kong katin, makakiyang kit song toto. Masakin katiyasang sa stroke itawin sa sabik. Hallelujah. Puwek at maskun, puwek at sasa. Ranwet sa kaporoporki sa kamele sa alayang git, masaparonga sang komoy, o sa banitawin komoy. Kalangan kiyong komoy, oh my God, kalangan Lord God. Lord, i-release, kel, i-release, maula, i-release sa latakla, ni maran count Jesus, may isang kapor ranwet, korusian may yang uyarong-rong, Lord God, sapul mamumasan. Iyay kapakapo, my God, kalangan. Lord, kamkachin masan, o kupromo utan pan poita. Lord God niya katete pon korusian mayang uyarong-rong. Kalanganin ko mo sa aleti o sa kapinggi. Iyay kabakapo maing God kalangan sa ter ko poroporki. So ang kan masalama-lama masasa. Absen ligi ko mo na natupong yung nisak. O sen po na sa akin ko mo. Song koros masapan uyang ngayon sa rawi. Kalanganin ko mo. Kapang amara mo.
Puyakim manamanen paweti. Niam ngkatin kachki yang git posan kan kapayata ko promi. Ran koros. Kalanganen komi. So mukat korso pungkipana. O kopro yung komi kapeng. Kasapal kalangan numaran kaun Jesus Christ. Amen.